Ruti mukunzi wa IGP, ni byinshi twabonye, ni byinshi twagiye tunyuramo by'ibizazane muri iyi myaka aho byabaye akarusho. Ubanza ari yindi baririmbye ngo ni ibihe bibi Pawulo yavuze. Mu by'ukuri ibyorezo biradutse biranakataje, ngizo za coronavirus, ngizo za mpox n'izindi. Uyu munsi nje kukubwira ku ndwara y'amayobera yaje yatangiye guca ibintu, na n'ubu izina ryayo ryayoberanye. Iterwa n'akavirusi, ni agakoko kitwa Marburg. Iyi ndwara uretse kumenya ibimenyetso byayo, n'uyu munsi abenshi ntago tuzi izina ryayo, ariko iri gukora ibidasanzwe kuko uwayanduye wese afite ibyago byinshi cyane biri hejuru ya 80 yo kubatakariza ubuzima. Muri benshi maze kwibasasira mu Rwanda, abenshi n'abakora mu mavuriro, abadogiteri, abaganga, babandi duhungiraho mu gihe cy'uburwayi ngo badutabare. Iyi ndwara nawe gerageza umenye uruhare rwawe mu kuyirinda no kuyikumira, maze dukomeze dutengamare. Nongeye kugusuhuza wowe udahwema gukurikirana IGP, mboneyeho kukwifuza kurama no kuramuka, nkwifuriza gukaza ubwirinzi ku cyorezo cy'indwara cyadutse giterwa na virusi ya Marburg. Mu itangazo ryayo yashyize hanze kuri uyu mugoroba tariki ya 27 Nzeri 2024, RBC yasohoye itangazo rigaragaza ko hashyizweho ingamba zo gukumira no guhangana indwara y'umuriro mwinshi uterwa na virusi ya Marburg. Muri iri tangazo hagaragazwa ko hagaragaye abarwayi bake bafite ibimenyetso by'iyi ndwara, kandi ko hakomeje gukorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'iyi ndwara. Hashyizweho ingamba zo kuyirinda, kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima. Bivuze yuko kandi hatangijwe igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragayeho iyo virusi. Bimwe mu bigaragazwa bishobora gukwirakwiza iyi ndwara kandi harimo gukora ku maraso n'amatembabuzi y'umuntu urwaye, kandi banadusobanurira yuko iyi ndwara idakwirakwizwa binyuze mu mwuka. Bivuze yuko kandi uwagaragaje ibimenyetso byayo ari byo kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa mu mitsi cyangwa kuribwa mu nda, yahamagara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kuri nimero 114 mvuze 114. Iyo bitamushobokeye cyangwa ngo bimukundira ako kanya, yakihutira kugana ivuriro rimwegereye. Ntiwibagirwe kugenda udakoze like, share, comment niba ukomeje gukunda ibiganiro bya IGP.